Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге корей тилинин 1-деңгээлинин 50 сабагынын ичинен 26 сабагын баштайбыз. Бүгүн сиздер менен бирге эки грамматиканы өтөбүз. Кана эмесе доскага көңүл буруп койгула. Эге, ханте экөө бир эле. Анан куньо дегенди өтөбүз. Мына мисалга карайлы. 저는 학생들에게 제 학생들한테 한국어를 가르칩니다. 저는 학생들에게 한국어를 가르칩니다. Men studentlerge 학생들에게 한국어를 가르칩니다. Korey tilin үйрөтөм. Анан экинчиси карагыла. 집이 좋습니다. Бул жөнөкөй сүйлөм. 집이 좋습니다. үй жакшы же үйү жакшы. 집이 좋군요. бүгүн өтө турган грамматика 좋군요. 군요 турбайбы. үй жакшы турбайбы деп таң калып атканда кошула турган мүчө. Кана эмесе диалогко көңүл бурайлы. 오래간만입니다. 오래간만입니다. көрүшпөгөнүбүзгө канча болду? көрүшпөгөнүбүзгө көп болду деген сөз. Орусча айтып коет го. Сколько лет, сколько зим деп. Ошондо 오래간만입니다 деп колдонот корейцтер. Көптөн бери жолуга элек болсо. 오래간만입니다. 어서 들어오세요. 어서 들어오세요. Кош келиңиз. 어서 들어오세요. Кош келиңиз. 이거 받으세요. 이거 받으세요. 무노 алыңыз. 꽃이 참 예쁘군요. 꽃이 참 예쁘군요. 굴 아야와이 고스 турбайбы? 꽃이 참 예쁘군요. 굴 아야와이 고스 турбайбы? 질드스에게 주고 싶어서 샀어요. 질드스에게 주고 싶어서 샀어요. 질드스에게, 질드스가, то есть sizge бергим келгендиктен сатып алдым. 질드스에게 주고 싶어서 샀어요. 감사해요. 감사해요. рахмат. 감사해요. рахмат. келгиле. Эми көнүгүүлөргө көңүл буралы. Биринчи көнүгүү. 친구에게 문자를 보내요. 친구에게 문자를 보내요. 도수마 SMS bildirүү жөнөтөм. 친구에게 문자를 보내요. 친구에게 문자를 보내요. 도수마 SMS bildirүү жөнөтөм. 친구한테 문자를 보내요. 친구한테 문자를 보내요. бул деле досума SMS билдирүү жөнөтөм. Эге жана ханте экөө бир эле маанини берет. Бирок улууларга сүйлөп атканда эге эмес ке болуп калат. Мына мисалы 과장님께 전화를 해요. 과장님에게 전화를 해요 деп айтса деле болот. 과장님에게 전화를 해요 деп айтса болот. бөлүм башчысына телефон чалам. бирок туурасы төмөнкүдөй болот. 과장님께 전화를 해요. 과장님께 전화를 해요. бөлүм башчысына телефон çalam. 동생에게 과자를 줘요. 동생에게 과자를 줘요. 이님의 печеньени берем. 동생에게 과자를 줘요. 이님의 печенье берем. 동생한테 과자를 줘요. 동생한테 과자를 줘요. 동생한테 과자를 줘요. 이님의 печенье берем. 질드스에게 꽃을 주었어요. 질드스에게 꽃을 주었어요. 질드스가 gül'dü berdim. 질드스한테 꽃을 주었어요. 질드스한테 꽃을 주었어요. 질드스가 gül'dü berdim. 철수에게 선물을 주었어요. 철수에게 선물을 주었어요. 철수가
멜렉티 베르딤. 철수한테 선물을 주었어요. 철수한테 선물을 주었어요. 철수한테 деп жай оқығанда айтылады. бат оқығанда хызы ұғылбай кетеді. 철수한테 선물을 주었어요. 철수가 멜렉티 베르딤. 선생님에게 숙제를 드려요. 선생님에게 숙제를 드려요. 비록 durası сылық формасы 선생님께 숙제를 드려요. 선생님께 숙제를 드려요. мұғалімге үй тапсырманы берем. екінші көнігіге көңіл бұралы. 누구한테 문자를 써요? 누구한테 문자를 써요? 누구한테 김게 문자를 сообщение니 bildirүүнү 써요? жазасыз. 김게 bildirүүнү жазасыз. 친구한테 문자를 써요. 친구한테 문자를 써요. 도수마 bildirүүнү жазам. кейінгі сөйлем. 누구에게 말했어요? 누구에게 말했어요? 김게 айтыңыз. 누구에게 말했어요? 동생한테 말했어요. 동생한테 말했어요. 이님에 айтым. 동생한테 말했어요. 이님에 айтым. 누구한테 꽃을 주었어요? 누구한테 꽃을 주었어요? 김게 gülді бердіңіз. 누구한테 꽃을 주었어요? 김게 gülді бердіңіз. 질드스한테 꽃을 주었어요. 질드스한테 꽃을 주었어요. 질드스가 gülді бердім. 누구한테 전화를 했어요? 누구한테 전화를 했어요? 김게 텔레폰 çalдыңыз. 과장님께 전화를 했어요. 과장님에게 전화를 했어요 деп айтса деле болот. бирок сылык түрү 과장님께 전화를 했어요. bölüm başçısına telefon çaldım. 누구한테 선물을 주었어요? 누구한테 선물을 주었어요? 김게 белек бердіңіз. 누구한테 선물을 주었어요? 김게 белек бердіңіз. 어머니께 선물을 드렸어요. 어머니께 선물을 드렸어요. 아빠마 벨렉티 베르딤. 누구한테 소포를 보냈어요? 누구한테 소포를 보냈어요? 김게 바슬간을 전했둥ыз. 누구한테 소포를 보냈어요? 김게 바슬간을 전했둥ыз. 선생님께 소포를 보냈어요. 선생님께 소포를 보냈어요. 선생님께 소포를 보냈어요. мұғалімге басылканы жөнөттүм. Üçüncü könügü. 예쁩니다. 예쁩니다. 수루. 예뻐요. 예뻐요. 수루. 예쁘군요. 예쁘군요. 수루 드라이브. 아픕니다. 아픕니다. 오르잇. 아파요. 아파요. 오르잇. 아프군요. 아프군요. 오르잇 드라이브. 피곤합니다. 피곤합니다. 잘차잇. 피곤해요. 피곤해요. 잘차잇. 피곤하군요. 피곤하군요. 잘차잇 드라이브. 잘차잇 드라이브. 가깝습니다. 가깝습니다. 작은. 가까워요. 가까워요. 작은. 가깝군요. 가깝군요. 작은 드라이브. 시끄럽습니다. 시끄럽습니다. 으즈추. 시끄러워요. 시끄러워요.
ызычу, шумный. 시끄럽군요. 시끄럽군요. ызычу турбайбы? 일합니다. 일합니다. 이штейм. 일해요. 일해요. 이штейм. 일하는군요. 일하는군요. 이штейт турбайбы? 공부합니다. 공부합니다. оқимын. 공부해요. 공부해요. оқимын. оқиды. оқисыз бар болу керек. 공부하는군요. оқиды турбайбы? оқиды турбайсызбы? 공부하는군요. оқиды турбайбы? 가르칩니다. 가르칩니다. оқытады. 가르쳐요. 가르쳐요. оқытады. 가르치는군요. 가르치는군요. оқытады турбайбы? төртінші көнігü. 학생들이 공부를 열심히 합니다. 학생들이 공부를 열심히 합니다. студенттер оқуны усердно оқиды. 학생들이 공부를 열심히 합니다. студенттер оқуны тырышып оқиды. 학생들이 공부를 열심히 하는군요. 학생들이 공부를 열심히 하는군요. студенттер оқуны тырышып оқиды турбайбы? деп таңғалып жатады. 학생들이 공부를 열심히 하는군요. деп таңғалып жатады. 눈이 옵니다. 눈이 옵니다. қар жауады. 눈이 와요. 눈이 와요. қар жауады. Мына бүгінтен баштап байқадыңыздарбы, урматтуу окуучулар, бүгін биз дагы башка бир формасын, жөнөкөй сүйлөмдүн дагы бир башка формасын үйрөнүп атабыз. Мисалы, корейчеде 공부합니다 деп официальный жерден айта турган болсо, же болбосо улуу кишилер менен же тааныбаган кишилер менен сүйлөшүп атканда 공부합니다 деп айта турган болсо, жакын бирок сыйлаган кишилер менен сүйлөшүп атканда 공부해요 деп айтат. 공부해요. Агер кичүүлөр менен сүйлөшүп атканда болсо 공부해. 공부해 деп айтат. Аны биз акырын-акырындан плавно өтүп үйрөнөбүз бүгүнтөн баштап. 눈이 옵니다. қар жауады. 눈이 와요. қар жауады. 눈이 옵니다. қар жауады. 눈이 와요. қар жауады. экөө бипбирдей эле. 영수가 친구와 싸웁니다. 영수가 친구와 싸웁니다. 영수 노수 менен урушат. 영수가 친구와 싸워요. 영수가 친구와 싸워요. 영수 노수 менен урушат. 감기에 걸렸습니다. 감기에 걸렸습니다. 그립게 чалдыктым. 감기에 걸렸어요. 감기에 걸렸어요. 그립게 чалдыктым. 감기에 걸렸습니다 деп аябай улуу кишилер менен сүйлөшүп атканда же тааныбаган, сыйлаган кишилер менен сүйлөшүп атканда 감기에 걸렸습니다. 습니다, ымниданы айтабыз. Бирок мындай күнүмдүк жашоодо жакын болсо дагы кичине сыйлагандар менен yo дегендерди колдонобуз. 꽃이 피웠습니다. 꽃이 피웠습니다. 굴 açıldı. 꽃이 피웠어요. 꽃이 피웠어요. Мисалы, мұғаліммен сүйлөшүп атасыз, мұғалімге 꽃이 피웠습니다. 굴 açıldı деп айтсаңыз, апаңыз менен сүйлөшүп атканда же атаңыз менен сүйлөшүп атканда 꽃이 피웠어요. 꽃이 피웠어요. 굴 açıldı деп айтасыз. Эгер досторуңуз менен же иниңиз менен сүйлөшүп атканда болсо 꽃이 피웠어. 요ны да кошпой эле койсоңуз болот. 꽃이 피웠어. 돈이 없었습니다. акча жок болчу. 돈이 없었습니다. 돈이 없었어요. 돈이 없었어요.
деп айтсаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү 26 сабакты аяктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.